Je tu Tiger s vasami. Martin. Je strojka, v meste je strojka. No, tam je strojka na kraji. Takže... Vy zautočte tam na to miesto. 32 ty sa tam snaží nejako zamestnať. Ďakujem. No poďte, Peťa, si mohol dodáte. prebiť, čo stojíme, si mohol prebiť. Nezabijem je, nebo to kepnem. Kepni to, Rýchlo, normálne. kepnite to. Je o to, to máte kepnúť. Ostatní sa bijú, vy kepujete, tak to má byť. Aha. Čo som? Ja som ho nevidel, iba jednoho som videl. Dorazí, dávaj. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Rozbite ich tam, oni mieria a začal všetci na toho tu. Na guláka uteč. Ale Idem preč. schovaj sa len trošku. Stýtrite. Napravo máš dlhý strojku, hneď. Idem. Áno, poďte na to je strojku. Rozbiť, všetci rozbite, traja ste. Dobrý. To je ono. Ďalej, choďte po tej vode. Na Preto strane, išli, robte. Pekný Labovský. Toho Artemisa Poďte doli, tu toho je Artemisa. strojku. Artemis Ale- 97. 34. Vidí ho, diabol. Poďte do tej 30, do tej strojky. Všetci choďte na ten kopec už. Áno, choďte na to je strojku, lebo dokým sa tam ešte nedostane toto Dávaj Isuna a diabol toto. Lambovský. Bývam za rýchlo teraz. Poď ešte, no dajte, Tak, častý. ty dlouhý. Dorazte. To si urobil. Tak, To stojí pozor. HPčka. Zabite ju. Fakt zabijú. Ale... No tak. Vrátku strolu. No hurá. Teraz rýchlo sa otočte, už tam máte načatých, tak išlo ste. Dobre, a No je teraz ono. už iba Ezúčko. Dobre, a už si ju dajte. Obite si ju, tú Izunu. Bokom nestojí nikdy ku nej. Vpredu. Dobre, Tak, Najdi nám další cíl. pekne to bolo pekné. normálne tam nabehnú. Rejmetal Hlavne si koľko obkrúžiš. Z vršku. Dávaj, spal to po ňom. Dostali to. Poďte, pekne. Poď Martin, nasviedím to tam doma všetko. Idem, už idem. Šup jeden, šup druhý, šup tretí, šup štvrtý. Zabij to MX. Ktoré typka tu chceli, ne? Dobre, pozerajme to. Pozeral, že kam idem. Poďte vy, rozmáte jeden ide zozadu. Poďte, kde? Kto zabil tú T-32? Kurva. Diabol, ktože zabil? Martin. Resetni cap. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Ty čurák. Nemusíš to pred nimi zbežať. No dáme aj bez guláka. Som tu. Já vím. Jsi všiml až teď guláku, kdo přišel? No. Náš pán velitel. Ještě jeden takový zásah Tu je strojku, co má tolik málo HPček, dělejte. Tak, Už je. Strojku, ktorá ide po Pravo mne. je strojka. tu čo má 1100. Pridaný. No dobre, choďte po tejto strojke. Už mám nabité, že idem zadku. User disconnected from your channel. Už mám. Dávaj, dorazil. Tak. Po zadku. Ale no tak. vozidlo zničeno. Čakajte, aspoň jeden minút. Ale ja už mám, tak potom nechajte diabol dojšie. Máme je. Který víš, že Ja mám. vytrakol som ti ho. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Co máme trafiť? Link. Máme je. Dobre. A T69 mi nasvícuje, nemůžu. No poďte, kapujte to, ne? Co diabol?
Ale Nie, zabijem to dobrá. VKčko, nemusíte sa o ňo starať. Ale VKčko si beru já, jo. Neskoro. No zebrali. Dobre, už iba. Kryjte ma, lebo tu hore na tom kopčeku bude Isuna. Pán Bovský, teba nemám nejak kryť. Cože? Teba nemám nejak kryť. Ťa preto tam mal byť ešte jeden ten tank. Čo, on tak na sám tam chodí? Je šestka. Je šestka. Poď. Toto je náš rozme. Jsou nejde do vás. Si to šel vytočný. Ide končiť, jo, že končí, už nehraje. No nie, a idete niekto Ja to četu? nemôžem také pozerať. Máte ešte tu? To pošle, že by sa otočil, že by pozeral iba a on tam pôjde. Oh. Padáme odsud. Tady už nemůžeme